Tala Fou o Tala Fou mo le nei au auli, mai le si fonga le lo mua I Wellington. O le tala mua. E le anga ma wha le tonu le whainga e pu le hai ngā ruenga viso swani ma ngā ruenga la vea ai I taimi e te tupu ai ni wha alwe lawe wha fuasei I le tonu o New Zealand. O le nei tūlanga, ua wha ailoa manino mai I le ripoti o se suenga wha apitoa sa whaia I le mala wha le natura lea sa I longa o nā whaina ai nisi vaenga o le motu I mātu o le tunu I le tausanga o mawai. O le neisu suenga whaapitoa sa te ia lea e le li na avea mua makowa na sili o New Zealand o se Cherry Mataparai. Ma e na whaalia manino mai ai le lātou lipoti le sa uni o New Zealand e tari atu I ni whaalwe lawe mātu ia e ono te tupu mai whaafusei. O le nei lipoti alo ia pei ona whaalawa I tele ina mai I le so, wa iloa ai le matua lea o ngā lava o le whainga e tari etuai I ni whaalawe lawe whaafusei whaapenei. E le ngata ina e le aini vese o ta inga le lei, ai lea I fo I manila po ta inga sa ma whai na whaia, mo le silo fio le tunu I le mea e tau na whai. Mai sa halia ni mai fo I le whaale tonu, o le tūlanga I tomai, ma le silo fia o le au whai ngā ruenga. Sa manino I ni mōri mau sa whaalia I lumo le nei komiti e le mamaru lau tele le tunu sa iaira lātou langona ua tuu lafua ina I lātou e le mta ngā ruenga o le pui ngā lau tele po le civil defense I le taimi sa whenga iai ma pua ngā ma mawhatianga ona o le wha ma winga lou wā o le tau. E se fuluma le whaala a whai ni whautuanga mai le nei suenga o loa fia I le lipoti le nei ua taatia atu nei I le whainga malo e whaia I ai se wha ati tau. Mai ua no foil mai le mamado le tinu e ma whai o na whaitau ma sila totoa I ai. O loa mausali pēr le tau fia o le minister tupe ia Nicola Welles e le to e fia whaia e le malo nisi ai Tala Fou e wha tupe nai le wha pa uwina le I lalo le fua o la fonga tutongi e pei ona polo misi ai I le au whai la fonga. Ai o le manatu o le au whai tō whai ma ta aupu tau tupe ato ai whai malatou walo anga ua whala waitele ina mai I whapea e mana o mia e le malo ona no mai ma ai Tala Fou se vai ngā tupe wha au popo e o atu I le se fuluma le 5 piliona tala le a whai mō lana tala wha te tau o tū o le tupe e pei ona tā pena ina nei. Pei taila o le whaaringa mai le minister sa ia wha mawhai nai e le ai seisi e mawhai ona ia whai loa ina mai ia mea o loa o fia I le tonu o le tala wha te tau o tū o le tupe se ia wanga nā ua uma ona lo mia le tala fuafua o le tūlanga o le tamau ainga ma mea tau tupe le tunu mai ono fo ia te ia na te le I maua ia le lipoti le taimi nei. Ta ua le tamai taimi star o lo tuma pēr la tau fuafuanga e le whaia nisi ai Tala Fou wha au popo e wha tino I nai le wha pa u I lalo o le fua o la fonga tutongi e pei ona fola ina mai I le amatanga. Sa whaalia fo I o la whaatupe le nei polo misi le national e awala lea I le toe whaatu langa ina o se leni ia sa fuafua e whaalu I nisi o ngā ruenga ma au nanga a to ai ma polo ka lame whaia le malo a to ai fo I manisi fuafuanga mo ni tupe maua. O le tamaitai minister ia Nicola Welles o le whaatu ato e taliu mai I New Zealand na malanga I Washington mo se fontanga whaalewa o malo. Ua tāpena ina nei fuafuanga le malo mo le whai o ni teuteunga I le tūlafono e fili ai e le tangata ngase ia le wha uma o lona soifua. Tūlafono ho il nei e taua o le Life Choice Act lea e le tau ona toe lauli liwina I se taimi o le nei tausanga. O le minister soifua maloloina ia Shane Retty lea ua whengai nei ma le wha tūlangaina o tūlanga o le a fia I lea ilo I longa. Mai o lo ngā lue whatasi ai ma le teitai o le pātia le act ia David Sāmoa o ia lea e ana le pili e pei ona pāsi ai le pālemene ma vea ai ma tūla fono. E pei ona sila fia o se pālota whaapitoa referendum na whaia I le lua afe lua se fulu
na talia ai e lau palo tau New Zealand e nei mata aupu na mafua ai o na faul nei tu la fono e ave ai le whaatangana i le tangata mai e whili ai pe mawe o na wha umalo na soifua ona o ni tūlanga o se ngā se e a awhia ai. O le tasi o vaenga o lo mana o si mo e whaia i eise swinga i le nei tu la fono o le aia inga lea e anga waa ai se tasi e wha o ngā le tu la fono o le teimi nei e nā o tangata e a awhia i ni mai whainga tā mai le o toe a toa se ono masina e soifua i pēr. E manatu le li tai tai o le act i a Sāmoa e re tau na ave sea i le whaopunga lea e winga i le a toa se ono masina e soifua i se ngā se o lona te turunga e do tele isi ngā se sili atu na mawhatia ai le o mawhai o na lātou whaonga ina le nei tū la fono ona o lea whaopunga. E langolango ina i a lea ta awhi e le whalapo tonga o le hospice, lea e whea ngai ma le wainga o ngā se ua o i se tūlanga whaingata ma le toe umi se taimi e soifua ai. E to tele tanga tele motu i mātua New Zealand, sao la tau langona ina le lulu se mafuie, e whātesi ma le ono lona malosi, e le mau mai le ai o tau pō i le tai au anali la. Whailo mai lo visa e whea ngai masuenga o mafuie le tionet, sa o ngā te tonu le mafuie, tu sa e fast furu 5 kilomita, i saute sa ai o le ai o tau pō, i le loloto e tu sa e tolus furu 8 kilomita. E le aini mea na lipotia mai o whaalenga inai, a e sa mawhai o na whaalonga ina mai le lulu o le mafuie, i no e awhi ai au ki lani i anga i mātū, ai mai se o le tu malo le Hawke's Bay, whaapea ma le Bay of Plenty. O atua ia le sosa iete a tangata whainga le malo, le pisa a le whainga malo so whaatasi i le whaata mala lea i le tau fio sori ngā tu la fono. E awana lea i le vae ai o tangata whainga ruenga o loo whea ngai ma le puipuinga o sori tu la fono e a whia ai ta maiti, a e whaapea le whesui ia whaana nao tupe, ma le whaatino ina o ni sori ngā tu la fono ma mawha. Whailo mai e le pisa a e fitus furuiva la whaio ni ngā ruenga, o le a whaamuta ma vae ai tangata whainga ruenga i le tonu o le ofisa o le tiute po le customs, ai e se ai isi tu langa tofi e fast futasi i le tonu o le matanga ruenga o mata opu whaaloto i whale le Department of Internal Affairs. O hama no whainga ruenga nei e awhi ai la tau o loo tiute i lunga o wafu mata ranga ai whape ai ma malai wa lele o le tunu. Ai whape fwoi matangata o loo whainga ruenga i le puipuinga o a whaina e wala mai i ata video ma whesota inga te le vavave whape le whaonga ina o te maiti ni whainga soli tu la fono. Le ngata i lea o le tite e atu i whainga wha terrorisi ai mai se aile whea ave ia leo tupe ni whainga whaana nā soli tu la fono. O le lapte inga mai pisa a o le whaai unga le whainga malo e wha malo no ai ma vaea nei tangata whainga ruenga te le lava se a whaina ai o le atunu o a toa. Whailo mai ele minsta o le tiute i a Casey Costello e mana o mia o na ato toa le lei le whaatino ina o ngā ruenga whaia le ofisa o le tiute i le puipuinga leo tua o New Zealand ma lango i ana whe whaatau inga ai maise o le au ina leo tupe maua mo le malo. Ua whaaria mai e le asosia leo o le a umisa taimi e tāri ai se whaai unga le whaamasino leo o filifilia mo le whaia o se whaai unga i le mata aupu e winga i le tutongi o le ofina wai ia leo ma le malo. O le mai aso na te anei e fitus fulu 5% le a whaai o sui a wai o le sosaiete a li imata mai ta i leo o New Zealand na pālota i te ena le ofa le malo mo le sitanga o la tutongi. O le ofa le nei le malo e awhi ai se tino i tupe 5 awhenta la mo leo uma e whaita ai. Whaopopo i ai ma le sitanga e 5% o te tongi o isi leo uma i le masina o Iulai o le tausanga nei, ma leisi fo i 5% i le tausanga fo ulua awhi luas fulu ma le 5. O le whaamasino po le arbitrator o tau fia na te fuafuaina se whaai unga o le nei mata aupu, pei ona fina wai le malo ma le asosia leo
o le tamaita iloia whaabitoi ma tā upu tau ngā ruenga o Vicky Campbell. Tā ua mai o le manui o tala noanga i le vāu i tuelua e mauti noa o le a umi e se taimi e whaatalitali ai le whainga se whaai unga mautu mō le nei ma tā upu. Ua amata i le so o na si itia pāsese le kompani wa lele o le New Zealand mo ala wa uma i le tonu o New Zealand. Whaelo mai e le sui pule o malanga whaaloto i whale le kompani o Jeremy O'Brien. O naitau sanga o mawai atu nei sa whenga iei le kompani ma le si itia o le tau o mea e pei o isi fo i pistanisi mai ua o ai nei i le tōrus fulupasene le si tanga o le tau o ana au au nanga. Ma sa tau mwhai lava le kompani e tau tā fiofi le si tanga mo se teimi umi. Pe tai o leo o i le teimi o te tau ai o na whaia se fuafuanga ma fua ai la le si tanga o pasese e pei o na amatalia i le so. O nisi o swinga o whaatulanga i le New Zealand mo na malanga pupu i le tono le tuno o e au fiai le maua leo me ai mo pasese uma i le tono o valele. E le toi whaia le whainga lea sa ia i e whaatau i le mea tau mawha al tangata pe a mo o mia se wha malo sitino. E le ngata i lea ai o le a wha muta fo i pasese ia sa au fia i male ato ai o le a mawhai e pasese e na o le no fua e te tongi o na wha au popo i le tolu se furuta la pe a fia ave se ato. Wha lia mai fo i le New Zealand o le masino iuni e wha mamaru inai nisi swinga i ana malanga i le wā ma Australia ai wha pe ai mātu motu o le Pasifika. O le a solo te te elewa sengo fo Mailaiti Junior Doctors i le masina fo o me mo le umi e luas fumal whai tu la mai o le a ono te le ai sa whaina o nanga masani wha le sui fua ma loloina. Wha lia le uni fo mai le Resident Doctors Association o na nafi lea na tui nā tua i alo ia se la tau whaaringa i le mtanga luenga le soi fua māno loina e tusai o lea fuafuanga ina ua toa i le tūlanga o talanoanga e winga i tu tongi o ali i matamai ta i fo mai. Whaaria le whailau tusi awa o le unia fo mai o Deborah Powell o le te lava o fo mai e to o lua afe 5 lau sa o fo ina i aisisi tanga o te tongi o i le luas furu 5%. Ai o le mafuanga o le whai o le te e pei o na fuafua ina nei o na o isi fo mai e tusa mo le ono se lau la whai ia o le a ono whai ti tia o la tūrutongi i le se fulu mo le 2%. O le te e la le nei e fo mai e amata i le fitu le tae ao o le aso fitu o me mo le umi e luas fulu mo le whai tu la. Pei tai o lo i ele wha moe whaia ia se ilo i longa wha abito le nei mata aupu i le vaias o mua i le wha moe o le ama whaia i una wha amalia ina le fia o fo mai ma tau fia i le whaia o le nei te. Ua mana o le malo e toi la langa mai le tu la fono le na so loia le whainga malo o le Labour whaingo ina o le 3 strikes e pei ona whailo mai le minsta lango lango wha amsnonga o ni Cole Maki. A whanga solo ai wha ato sino le palo te tele le tau sanga taruai sa fola le partia le national a whaia tūla i mai le teita ingo le malo o le ato e wha tūla i mai la tau le tūla fono le nei i le teltununga o le atao fia ai le whaia pē tangata o soli ngā tūla fono mamafa mai iu ina ave ai i le whale pui pui. Whailo mai lai le te mai tai minsta ia ni Cole Maki o le nganga o le malo ina ia whaatu mawina le tau singa o le tūla fono ma whaasala ina tangata soli tūla fono ini whaasalanga tāla whengai ai moise o i tu ainga o soli tūla fono mamafa e au fiai ma sāuanga māta ngā. O le tau sanga ilu awhelu fultasi a o minsta o whaamisnonga Chris Whafoi na so loi ai el whainga māloa le Labour le tūla fono le nei o le 3 strikes i le taltununga e a whaina te le aile sa ilinga o le amir tonu i mata aupu whaamisnonga ai maise o le whaamalo si ai o whaamasino e whaia ni whaaiunga mo ni tangata soli tūla fono e tusa pele tāla whea ngai ni mafua anga. Sa te e malo si ai le taimi i le partia le ACT whape ai ma le national.
O amata ile vai aso le nei ona wha ngā le kompania le Woolworths ia mea pueata wha apipi I tino o lana au whai ngā luenga I ona whale loa supermarketi uma se lauiva sultasi le a whai I se vaenga fufuanga molo la tau saonga le mū. Ua uma ona whai ni wha ita inga le kompani o ia mea pueata po body cameras I le sefuma le fitu ona whale loa. Mai na ta uma iai lau whai ngā luenga na mauai le lātou whaalongona o le saonga le mū, mai sa whaingo fia e fo ia ni whaafitau ni mani vevesi sa tau wāni li mai I le wā matanga ta whaatau. Sa si tia foi na whailoa le company o le ono tau sanga leo o tōna ia tu nei, sa ilonga o na si tia māwalunga ai le a whaio whaalawelawe, na osa foi ai le au whai ngā luenga I le tonu o na whale loa, e whaatusa I le lua awhe se fulwalu, sa iai le a whainga lea o mai nei le lua se lautoru se fulu I le nei tau sanga. A o tape na ai masau ni uni le tunu mo le whaamana tuina o le aso fita na maali liwi taua le Anzac Day le stofi nei ua whailo mai le teimi nei le whalapo tonga le RSA I lana upenga o sota inga le o ili linga o sauninga o le a whaatino ina ona la umai tu SS o le tunu. E tofu ale ai ma le tu ma lo lantau ma sauninga whaamanatu e whai ai le waweao le stofi I no huanga o fausi ai maa whaamanatu o lo tusi ai suafa o le whai tau fia se lau afe o fita na tau tua ma maali liwi tau o de tele le laulangi ato ai ma isi taua na muli mai ai. La stofi luas fulimo a perile tau sanga uma o se aso e whaamanatu ai ia fita uma mono lātou sao I le puinga o le saonga le mua New Zealand ma ona tangata mai o se aso malo lofoi mo tangata uma I New Zealand ai mai se ai o au se tālia. Ua whailo mai o fiso le tau o le a lao fie ma le lewing o le tau I ai de tele uma o le tunu I le taimi o sao ninga whaamanatu o le Anzac Day I le asa tofi ewi ina esawili mo timu ia nisi vaenga o le tunu I lea fo o yaso malo lo. Ia o le whaiunga le nao Tala Fou mo le nei vaenga o le au oli.